Reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikiye kuri Neza Media TV rwose mbaha ikaze aho muri hirya no hino hatandukanye. Twinjiye mu makuru rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabonye umuriro wongeye kwaka cyane. M23 ejo yari yikuye mu bice birimo Mikenke, ndetse abantu batangira kuvuga ko M23 wakayo kababayeho cyangwa se bona twirwanaho nyine bari guhura n'ishyano rikomeye cyane, kuko nyine iyi Mikenke bari bayifashe biyushya kuya. Ni igice kimaze igihe kigabwaho ibitero bikomeye cyane byiganjemo ibya drone. Rero kuba M23 ari yahafashe abantu cyane cyane biganjemo abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo, abanyamurenge bari biruhukije bavuga bati M23 rwose iradutabaye, ni byiza cyane. Ingabo batangira kuzirukana cyane kibuno mpamaguru. Abarundi wazarendo FDLR bahungaga insigane cyangwa se birukaga nyine bahumeka insigane, nta uri guhungana n'undi bitewe n'uburyo M23 bakinagizaga, kuko hanaguye abasirikare benshi, hanafatirwa n'intwaro nyinshi cyane. Stock hariya ngo yarafashwe aho ngaho nyine inyuma y'uko M23 ifashe Mikenke cyangwa se Mikenke. Ubu rero ejo twatungwe n'inkuru nyine twavuga ko hari mbi kuri M23 natwirwaneho yuko bamaze kwikura muri Mikenke ndetse bajya mu bice bya kure. Mu gihe twatuzi ko ahubwo ariko umuvuduko udasanzwe bashaka gufata Rwitsa nkuku kugira ngo bahite binjira abaje gufata point zero. Ubundi abarundi bari kwashinga ibirindiro babe bavuze inzira cyangwa se nyine bashakishe ahandi bahungira, nkuko biri kubagendekera mu bice birimo ahitwa Gipupu. Bamaze gufungirwa inzira cyangwa se amazi n'umuriro ku buryo ngo gusohokamo ntibigikunze, ndetse no kugumamo nabwo ntabwo bari kubasha kugerwaho n'ibyo bakenera byose, no kuba bafata intwaro bafite aho ngaho kuko niho zavuga ngo bazigeze ku bandi barundi ntabwo biri gukunda, kuko inzira M23 yifunze. Rero niko twakekaga ko M23 igiye guhita bigenza nyuma yo gufata hariya Mikenke. Ubu rero ntabwo ari kwemeza M23 nyuma yuko ivuye hangaha Mikenke. Rero bimeze bite? Urugamba rwahinduye isura. No kuvuga ngo M23 gahunda zayo zakomeje nk'ibisanzwe, imirwano irgukaza umurego, ndetse abarundi bahuye n'ishyano rikomeye cyane. Bice byangaho point zero biravuga ko ibirindiro byabo byatwitswe cyangwa se byasenywe. N'ahantu baramaze iminsi bageza amaramforo ndetse banakora ama deployment. Ejo bundi haza mu zindi ngabo nyinshi cyane zivuye mu Burundi zambukiye Rumonge ziza aho ngaho kugira ngo bakore icyo twakita nyine nk'ibirindiro bihambaye point zero, hamere nkaho hari nk'ikicaro ubundi bajye kugaba ibitero hirya no hino babikwirakwiza mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Bityo babe banafata nyine ubundi barafite nyine gahunda ya hangaha Mikenke, ariko biranga kuko bari bashaka n'ufata za Ndondo kugira ngo werekeze Iminembwe. Ubu rero M23 izo gahunda yazisenye. Binagaragaza ko hari abatangiye kuvuga bati M23 burya kuva Mikenke yari ifitemo strategy cyangwa se nyine bwa buri twita ngo reprise strategique, gusubira inyuma ariko ufite intego ikomeye kurusha iyo wari ufite ugambiriye kugira ngo ube babasha kugera ahubwo ku ntego nini kurusha ibyo wari ufite, cyangwa se ukabona yuko aho warufashe utabasha kuhasekiriza neza, utabasha hose kwakwirakwiza ingabo, kuko munazi ko M23 ntabwo ifite effective cyangwa se nyine ntabwo ifite ingabo zihagije. Hari ubwo rero ifata n'ahantu yabona yuko hayigoye ari hanini cyane ikabihihoreye, ndetse hatanafite n'icyo wavuze cyane hatari strategique hatari abo abanzi batandukanye, bityo ikabihagaritse kuba yahakorera ikajya gushakisha uburyo afata ibindi bice yabasha gukontorora aho ngaho ikaba ihiga neza. Nicyo rero abantu bari kuvuga yuko M23 yaba yakoze hano Mikenke cyangwa se nyine Mikenke, ku buryo rero aricyo bari kubisanisha byahise biba nyine nyuma y'ibyo abaye ku Barundi, kuko biravuga ko Abarundi bagera mu 10 bahasize umutwe, bikanavuga ko harimo majoro kugeza ubutaratangazwa amazina, ndetse harimo abahibu special force y'abahibu n'abandi bitwa ngo ni Selipabla cyangwa se nyine ngo ni inzoka z'umukara n'igisirikare cya FARDC. Ubundi bari FARDC nyine ho hahora udushya. Ubundi abantu babanje gutungurwa no kumva ngo hari special force yitwa hibu cyangwa se ngo ni bihunyira, ngo bafite umwihariko yuko barwana mu masaha ya nijoro mu mashyamba hari umwijima, ngo bagahangamura umwanzi. Ariko twabonye ibigenda bibabaho ku rugamba kuva baza mu rugamba witwa special force hibu, bagiye bahasiga umutwe, nta gikorwa na kimwe barakora nibura ngo bakumbure M23 n'agace na kamwe, bigaragare yuko nyine bafite nyine uwo mwihariko. Hanyuma ejo bundi tujya kubona bazanye ikindi ngo ni Selipabla cyangwa se nyine ngo ni inzoka zirabura. Ubu nabo nta gikorwa na kimwe baragaragaza ku mirongo y'urugamba, ahubwo M23 ikomeza kugenda ibakubita nk'abana. Rero usibye iby'iyo mirwano kandi n'ubundi haracyari ibitero bikomeje kugenda bigabwa ku baturage b'abanyamurenge bakomeje kumererwa nabi pe. Mbere yuko twinjira iyi Masisi nkubwira ibiri kuhabera, reka maze nkubwira ko mu gitondo cy'uyu munsi humvikanye imirwano ikomeye cyane n'amasasu aremereye mu bice bitandukanye byo muri Minembwe.
ahatuwe cyane n'abanyamurenge nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga. Ni amakuru rero atangwa n'abaturage ndetse n'abakurikirana ibera muri ako karere, avuga ko ibitero bivugwa ko byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigizwe n'ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe ya Wazalendo na FDLR byibasiye imidugudu itandukanye irimo Gakenge ndetse n'ahitwa kwa shefu Rutaganda. Nyine ubwo ni ukuvuga ngo ni ahantu haba hazwi cyane hariya muri Minembwe, hari bita kwa shefu Rutaganda, hari ahitwa kwa Sabune. Abo ni abantu nyine bazwi b'abakire ndetse cyangwa se bagiye bandika amateka hariya mu bice by'Iminembwe. Aho rero Gakenke kwa shefu Rutaganda ndetse n'ahitwa ahitwa Sinayi n'utundi duce nyine tuhegere hose humvikanye urusaku rw'ibisasu biremereye cyane rw'umande zombi. Rero nanone ibindi ibitero biravugwa ko byakomereje mu gace ka Bidegu hafi ya centre ya Minembwe ku ntera y'ibirometero nibura ngo bigera kuri 4, aho abaturage bavuga ko bumvise urufaya rw'ibisasu biturika mu buryo bukomeye cyane, ibintu bavuze ko bateye impungenge n'ubwoba cyane ku buryo hari n'abatangiye kuzinga utwabo biviramo nyine bahunga. Hanyuma nanone kugeza ubu ngubu amakuru aturuka muri ako gace aragaragaza ko imirwano ikomeje mu buryo bukomeye hagati y'ihuriro ry'ingabo za bivuga ko ari za leta n'imitwe nyine bafatanya, no kuvuga ngo harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo FARDC nyine, hakabamo n'abasirikare b'abarundi nabo benshi ku mirongo y'urugamba muri iri huriro, bakaba bari guhangana na twirwaneho. Ntabwo hano bari kuvuga ko harimo 23. Hanyuma amakuru akakomeza avuga ko nyuma y'ibyo bitero twirwaneho yahise igabiwe igitero cyo gusubiza mu kurinda abaturage, kandi ko abahasize umutwe muri urwo ruhande rwa FARDC ari benshi cyane. N'ubu ngubu imirambo yuzuye ku misozi muri ibyo bice byose bagiye barwaniramo. Haguye abarundi benshi na Wazalendo. Bamwe rero mu baturage bakavuga ko mu mirwano yumvikanye ikoreshwa n'imbunda ziremereye n'ibiturika bikomeye, bivuga ko harimo na drone, ibintu bikomeje kubatera impungenge n'ubwoba. Icyakora cyo bakavuga ko nibura ugereranyije nuko bitandukanye nuko byari bimeze mu minsi ishize, ubu ngubu twirwaneho n'ama 23 bari kugerageza gusubiza inyuma ibyo bitero nibura bitarahitana abaturage benshi, kandi bikagaragaza ko nyine bari kurwanirira uruhande rw'abaturage b'abanyamurenge bakomeza kugenda bicwa n'ibitero bya drone muri iyi minsi, ndetse n'ibikorwa byabo byangizwa kugeza ubwo n'ubuhahirane bwabo n'ibindi bice bwahagaze, aho umuntu atabasha kubona sukari, atabasha kubona umunyu, atabasha kubona isabune yo koga, nibura n'ugerageje kubona udufaranga naho ayigura ntabwo abasha kubibona. Rero baravuga ko bikomeje gutyo M23 n'aturwana bagakomeza kugenda barwana, birashoboka ko bazasubiza inyuma bino bitero nibura abaturage bakaba babona agahenge, kuko bakomeje gutabaza amahanga baricecekeye, ntabwo bashaka ko batabara. Ari niyo mpamvu bavuga ko iyi ngiyi yaba ari jenoside iri kugenda ikorwa cyangwa se iri gushyirwa mu bikorwa, nyamara ngo amahanga ayireberera mu buryo butandukanye. Abaturage nanone bo mu duce twa Minembwe n'inkengero zaho baravuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga gakomeye cyane, kubera ko imirwano nyine yagiye yaguka cyane kandi ibitero bya drone nabyo ntibashe guhagarara. Hanyuma rero ejo nababwiraga ko byavugaga ko 23 yavuye mu bice bya Mikenke nyuma yuko ihafashe rwose mu buryo bukomeye cyane, nahatsinze abasirikare biganjemo abarundi, biganjemo Wazalendo na FARDC, nubwo nyine muri coalition yajyanimo na za FDLR bikanavugamo na P5. Ubu rero FARDC amaze gushyira hanze itangazo yigamba ko yamaze kuvana M23 muri ibyo bice. Yatangaje ko ngo ingabo zayo zongeye kugenzura agace ka Mikenke no mu misozi miremire ya Minembwe nyuma y'iminsi 2 yigaruwe n'abarwanyi ba M23 na twirwaneho. Umuvugizi wa FARDC mu bikorwa bya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyepfo yitwa Lieutenant Rigani Mbuyi Kalonji yavuze ko Mikenge yongeye kufatwa nyuma y'igitero cyo cyayigabweho. Uyu rero Lieutenant Kalonji yavuze ko FARDC yari yabanje gusubira inyuma igana aho bita Kishirita kugira ngo irinde abaturage ingaruka n'imirwano n'ibitero byakoreshwagamo drone. Ariko arabeshya cyane kuko abaturage igihe bamaze batakamba yuko bagabwaho ibitero na drone za FARDC, simamya ko rwose ibitangazwa n'uyu mugabo by'uko ari kurwanira abaturage byaba bifite aho bihuriye n'ukuri. Mu magambo ye rwose akagira ati twe twasubiye inyuma tugana Kinshasa kugira ngo turinde abaturage kugwa mu mirwano. Mu gitondo cy'uyu munsi rwose mu gitondo cyo kuri wa gatatu ngo twagabye ibitero byo gusubiza inyuma abanzi, bituma twongera gufata Mikenge, agace k'ingenzi
gafatwa nk'irembo ryinjira muri Minembwe rwagati. Uyu mugabo niko yabitangaje. Uyu muvugizi wa FARDC yavuze ko ngo abaturage bo muri ako gace ngo bakirire neza ngo kuba FARDC yisubije Mikenge, niko yabivuga mu magambo ye. Kugeza ubu M23 natwirwaneho ntacyo baratangaza kuri rifatwa cyangwa se kuva muri Mikenge. Icyakora cyo nyine bavuga ko bo bakomeje kugenda barwanirira abaturage mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma ahubwo ariko reka mbanze nge muri Masisi za Kinigi hari kumvikana amasasu rwose muri ibyo bice byegereye Gatoye komeje kunyumvikana urusaku rw'amasasu mu buryo bukomeye cyane. Abaturage bavuga ko kuva mu gitondo cy'uyu munsi ari kurasana. Icyakora cyo ntabwo haravamo isubizo ngo tumenye ngo abaguye muri iyi mirwano ni bande, haba ku ruhande rwa M23 na FARDC. Reka nje kuri inkuru nayo ni inkuru ivuga ko ihuriro rya AFC M23 ryamaganye ryivuye inyuma raporo yasohowe na Human Rights Watch, yasohowe ubundi kuri wa gatatu ku itariki 10 Kamena 2026. yasabaga ko ivuga ko ngo hari inyandiko M23 avuga ko ari inyandiko ibogamye cyane yatoranyije irangwa n'ibintu bidasobanutse neza kandi idahuye n'ukuri kuri aho ibintu bibera. So bwa mbere kandi AFC M23 yamagana za raporo za Human Rights Watch ko ziba zibugamye zinafata uruhande bitewe n'inyungu zazo. Rero mu itangazo yashyize ahagaragara ivuga ko iyi raporo AFC M23 ivuga ko uyu muryango wa Human Rights Watch uvuga ko urengera uburenganzira bwa muntu wibanda cyane kuri AFC M23 mu gihe woroshya cyangwa se ukirengagiza ibyaha bikomeye byakozwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa banakorana na FDLR. Uburyo ngo butera kwibaza ibibazo bikomeye bijyanye no kubogama kwa Human Rights Watch no kwizera inyandiko yayo. Ibirego byo kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato barega AFC M23 yabyamaganye yivuye inyuma. AFC M23 ikavuga ko iteka yinjije abantu mu gisirikare mu buryo buragaragarira buri wese bukurikije amategeko, bikorwa ku manywa y'ihangu nta guhisha kandi byanditswe cyane ndetse bikanagaragazwa n'amashusho na video bigera kuri bose ku buryo buri wese abasha kubyibonera. Ngo kugaragaza rero uku kwinjiza abantu mu gisirikare ku bushake nk'uko bikora ku gahato ni ibisobanuro bikemangwa bidashobora kwemezwa n'ukuri, nk'uko nyine AFC M23 bivuga ko nyine ari ibinyoma bihimbano bya Human Rights Watch. Iho rero rikavuga yuko muri ibihe by'ikoranabuhanga aho abaturage bandika ibyabaye mu gihe cyanyacyo bakoresheje telefone ngendanwa n'imbuga nkoranyambaga, bigenda bigora cyane ko Human Rights Watch ari yitanga ukuri yirengagije ibimenyetso bihererekanwa buri munsi n'abatanga buhamya babyiboneye. Baragira bati rwose kugeza ubu ngubu aho ibintu bigeze, aho ikoranabuhanga cyangwa se isi igeze mu iterambere, umuturage ushobora kukwihera ukuri avuga ati nafashe amashusho nyitoza gisirikare iba cyangwa se agiye mu nama ya M23 akabigaragaza. Bati rwose si ngombwa yuko bigaragazwa n'urwego runaka, niyo mpamvu Human Rights Watch kuyizera bizagorana kuko ukuri gutangwa na benshi kurusha ibyayo. Reka twigarukire tujye mu Rwanda. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatatu ku itariki 10 Kamena yakoze impinduka muri guverinoma ashyizeho abayobozi bashya mu nzego zitandukanye za leta, abo barimo abaministri, abanyamabanga ba leta, abayobozi b'ibigo bya leta n'abadiplomate bazahagararira u Rwanda mu mahanga. Izi mpinduka zatangajwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe zishingiye ku bubasha bwa perezida ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu bahawe rero imirimo mishya muri guverinoma barimo Damien Murwanashyaka wagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo, asimbuye Dr Jimmy Gasore wari umaze imyaka irenga 3 kuri uwo mwanya. Murwanashyaka rero yarasanzwe ubundi ari umuyobozi mukuru w'ikigo UDR. Judith Uwizeye yongeye kugirwa Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, asimbuye Christine Nkurikiyinka woherejwe mu mirimo ya diplomasi. Antoine Marie Kajangwe yagizwe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, yego, asimbuye Prudence Sebahizi. Kajangwe yarasanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri iyo ministeri. Mu bagizwe abanyamabanga ba leta harimo Alimante
Zingiro wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo. Mbere y'izi nshingano yari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ingufu REG. Muri iyo minisiteri kandi Colonel Claudie Bizimungu we nawe yagizwe umunyamabanga wa leta nk'uko bigaragara mu itangazo ry'ibiro bya minisitiri w'intebe. Minisitiri Bizimungu yarasanzwe ari umuyobozi mukuru wungirije wa brigade ishinzwe ubwubatsi mu ngabo z'u Rwanda. Bahawe inshingano kandi zo kuba abadiplomate. Lieutenant General Richard Karenzi Karaki yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa asimbuye ambasaderi James Kimonyo. Karaki rero no umwe mu basirikare bakuru bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubutasi n'umutekano NISS, anaba umugaba mukuru w'ingirije w'ingabo z'u Rwanda mbere yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Major General Bayingana Emmanuel yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri leta ya Israel asimbuye ambasaderi Gatera James. Bayingana yabaye mu myanya itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, harimo kuyobora amashuri ya gisirikare no kuba umugaba wungirije w'ingabo zirwanira mu karere. Hakabamo Colonel Tadi Ruhunga Genot we yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Pologne asimbuye Shyaka Anastase. Uyu yamenyekanye cyane nk'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ni mu gihe Christine Nkurikinka yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Espagne. Nkurikinka rero yarasanzwe ari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, akaba yaranabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi no mu bindi bihugu by'i Burayi. Perezida Kagame kandi yashyizeho abayobozi bashya mu bigo bya leta. Abo barimo Chantal Tuyishimire wagizwe umunyamabanga uhoraho muri minisiteri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda. Louise Kanyonga yagizwe umuyobozi mukuru wa Zigama CSS. Maximilien Byiringiro agirwa umuyobozi mukuru wa REG naho Michel Umurungi uyu yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Nguko uko biterero, reka mbashimire cyane mwebwe mukurikira Neza Media TV. Ubwo mube hafi yacu mukomeze kugenda mukurikira amakuru agezweho rwose, natwe dukomeze kugenda tuyabagezaho, mukomeze kugira ibihe byiza. Nge nitwa Isaac Neza. Ubwo reka mbasabire ko mwakomeza kugira ibihe byiza mukora subscribe, mukanda like, mukanda share. Amakuru yacu komeze kugenda bagiraho neza cyane 5 kuri 5.